Score JMFC 1 ka na. 1-0. Ada JMFC din. Red and white dia JMFC ko. Red, white. Rotate lo ma. Rotate chila ka drisya. Rot short. Yeah. For rotate chila le. Time aku ni rotate device settings kena lock dulu lah ni family ni gale
Red and white Jamie FC ko le red and white. Orange sa Dima United po. Rotate te pelagle. Kre, I setting te re cha. Ma rotate pe lagko. Reverse lock. Gol tenan dah. Jamie FC ne gol kaya kan na. Nungka, lusu gol kan ni bela live tu lag tu dia ni. Corner king sudah ka. Komente lo ma, kau tele komente oi. Magade to ni me. Ah, jenarone commentator te moinya. Maga azam dilo da. Goalkeeper misa kazam ba goalkeeper maga. अरे Jamie FC कुछ हो रहा है चल मुखास apa post karan pele malo micho disturb dah audience dinane chele audience में जना चमचम sini
Ta chơi đấy. Ay ay ay. JMFC bogo back kick. Selalu ini kamdi nih. Nih kamdi. Main defender. Number 4 kamdi dah. Abona ini substitute ke lagu lo. Ngau do malah kena doa. Lam substitute. Bu substitute ke lalu bu. Oh. Ekun tepak pakalo jani. Audience ramai koram lah. Audience bro, kan koram lang ko ni. So half time. First half. Half time pattern ka 1-0. Audience lo koram lang ko ni.
Kita ini iya tapi yang betul lebih baik kita. Ang gulo. Ay ha, di ba?